yakni ke dorbar kerpang lapan long hadian ba sarkar jala lemba ketenat District Council Affairs hak artnya uturik mentau benai kalabat ha ya ke HDC kumjuru ya ke JHDC ba kedai ban pinbet no kham klo ya ke jingpen kelak berong kam hak tai ke bil lada ka kwa banyo ya ke jing menjur haswa ba ke yeng dorbar kan menjur ya ke village administration bill kalan shwa ke jingatai ke basani ba hal ke jingwara jok sarkar ya ke ordinance hal organik ki babon ki MDC ki lapan pau ya ke jing persya bat kelarai ru banai pinsmau sya ke sarkar bagadai ban umpat menteri kam ya ke ordinance henry kan penlongan no da ke village administration bill laban ongru ba ke jing menjur ya ke village administration bill hapo ke yeng dorbar ke HDC menta ke sengi kolong da ke voice vote claim da yo lang ya ke jing menjur na ka kenhun jongga arpa ke basyong ha ke yang persya kadang kita kami kuat lagi kajian penduduk ini kenyataan yang kebisi kandan jumlah lain pas ke bil kebayang ingin pas ke bil kebayang nah ini dalam ya member ini beriru minister John Katisi iba banyak semua bersyai by government ayu kadang bantuan hari ini kebayang bil apa bil ingin pas kan prevail over the ordinance or the ordinance will prevail over this bill. Nah, kuat ya kan, jimut syai bersyai, kenapa ini ya sekemat? Mereka kenal, jimut syai bersyai, kamar jimut ke special session. Nama itu urgency. Hari ini untuk urgency kat dulu kalau hatan perjual, naik boleh kita lah. Bantuan bor, governor bantuan bill yang ke special session ke sini. Ada jisya yang berkandai ke legislative procedure. Kamu ki hari ini lara atas sungguh konsep ini kadai ke legislative procedure, lara konsep ini kami ke legislative procedure. Ni orang ipa hanya tanya ini sahabat, banyak sungguh jumut, banyak orang apa ke house, dan awak itu jumut with one voice, with one mind, bahkan jinggu ke sini apa ke house, kami menyertai it is just for the passage of this bill with these modifications. Tetapi dengan lima orang bagi fakta ini, bagi suki, kita ada penuh yang bill agar untuk ajak kawai, bagi hamba pas ni yang ajak kata. Hei, bagi cinta sekarang. Semua orang ingin omban yang kentha, iwan ini dengan ministry of Sofia, ingin kat untuk provision to the constitution, ingin kat untuk act rules, berada. Ini bersungguh. Ini bersungguh. Ini dalam masalah ini di produk MDC jadi di bawah DPR ini. Ini dia beri. Nak cara berjalan apa? Barang ba, nipa, kenal governor, ununga, barang bersih haladi kita. The governor will act only on the advice of the council of ministers. He cannot take his own decision barang berapprove. Ia kita. Maka mending menyelam apa? Ia orang ini siapa menyelam apa? Lebih baik kita yang kita ingin ni. Kalau apa jimut, hasil itu besar. Tahu ini raya. Dah boleh jimut beli, bagi persat itu ada. Baik macam dari kuat baru District Council kan mereka. But ini the provisions of ordinance can reflect. Ya, kaya kami kuat tapi the spirit of the village administration. Jadi mereka kata, napa orang balada jimpas ke ordinance. Kita akan menjurah hubut saya ke village administration in its present form yang saya baik. Kata mereka really. Kata immediate remedy. Mereka ni ke ordinance sebentar pandai ke immediate remedy. Yang ini dia ingin sesuai. Malah orang ini isu. What will happen? Yang kita sponsor dari arah yang state government mentara tertahu yang terang. Highway begini. Apa yang susah dan bentar kamu dah jual begini kan? Soknol. Madam Chairperson. Apa yang jimpen saya lagi? Kalau pendek DC minister, ada orang DC minister. Kenapa nanti? Madam Chairperson. Pada ini kalau kami langsung ni kalau bahan sedikit, kalau bahan asyik orang pun juga program awal ada setiap kali kami Madam Chairperson kami kepada Pak Menteri macam ini kawan tak. Kalau sumber bangun kuat, kalau sumber kuat, jangan tolong berpensyai soal kalau kuat, itu mereka di bawah lah air kejadian baru kini. Impor apa ni dibik? Lebih di bawah. Himla, Federal Minister. Tapi mana lagi pembantu dia? Federal Minister. Madam Chairperson tadi. Madam Chairperson. You know, ada masalah dengan. Mana kau asyik berpensyai, apa dia yang berpensyai? Kamu mungkin instrumen. Ini kan ketua kamu ada to conduct business in the district council and all others not provided for the constitution of these rules. So long ordinance kadang meaning particularly administration bill. Tinggal sumhang untuk kau jom PDF tapi dalam pensyai. Kalau ke A ke bawah untuk kau jom apa untuk kau pensyai. Semua bagai untuk pensyai itu. Walau yang jom, sama dengan
ordinance temporary relief. Next day kalau nak persyarat dan parti kau oleh tiga pendua kau nak persyarat. Jadi tiga dari personal opinion jadi tiga pendua. Kita kena pakai ini kini mentah. Ordinance kau jadi pilih pun benda yang ada di kecil para tulis. Kalau berdiri dalam Islam, kalau berempat, wadah di pagi orang Islam. Dengan baik orang orang ni, mungkin ada. Jadi kita jumi. Jadi kita jumi kalau, bila syawal pasal ini jauh sudah mentah, atau bila konser itu semua kita ni para tulis. Lalu ada motion, lalu ada resolution, lalu ada practical. Betul betul berdiri kita para tulis. Hal ini kita para tulis. Asal itu betul. Saya juga nak jika di konstitusi mereka kira di konstitusi limited constitution. Walau tak ada, apa asal itu bukan pendidikan hanya peraturan. Ini semua. Kalau ada ini konsen yang panjang, kami upaya tak bisa apa hantai apa puluh syafam. Lagi beliau. Kita kalau belajar itu siapa ini? Kita belajar apa? Buat hal yang dia, orang besar, orang kepiang, orang kebet. Orang Muslim, orang bertamanya, wajib our eyes, this is our eyes. We know leader, is one leader, we are leader. We do not know the person. But you are what Madam Secretary, Madam please, they should not name. Balik itu akan it's serious allegation. They have to prove. Record. Show the record. You have to prove. When we read about the ordinance, we start from the Constitution. Madam Why should he put the words into my mouth? Believe orang stupid. You are pensyai. What did you say? Pensyai. I challenge. Madam Secretary, Pensyai kata belum? Pensyai. Baiklah. Lalu nak pensyai yang mentor. Makan bahasa memang ditembuk ia kencing ke bangsa Islam. Madam Secretary, kuat percaya kepada mereka. Jika nak kalian jauh di way member kepada house, atau ila betul mau ya kepada nak kalian pun nak kalian parti TV nak saya clear. Bakikran, kami bangang kondisi ini, dan ini nakalian juga MDC ini, iklan tu member lah house. Opinion itu parti itu, municipal trend ini, but non kawin kalau iklan nakalian tu. Makanya kami kalian orang lah yang kini di sini trend punya di house. Kalau jika tanya kan orang hanya hukum masuk dalam. Jadi menjadi member dalam house. Hato kanina nung katamasa, drama, bangin spira kaya ng house. Masusi, Madam Secretary na Sofia, nano ba man siya ang Sofia? Balay naman na ito kang election DC. Balay.
dalam pagkakita mga niyo ang abuak siya. Ban ay dati kawan kita niya. Nakamanta yung kanila house. Yang gino kibalay kidaw kita kibenta kiba ni happy for election nginaikan happy rensan election dungin ngin pet ya kiriti kidustur bat yang riba ka jadul rio dalam poin yang ingin politics rasko kalau kayak itu rasusi ba Uba met ba lingdo nang ilam ka arpa habakran dagla pasay kubor lapan paw ya ka jing smusi namar ka jing menjori ya ka viable kalong da ka jing bun beriu om da kanya ka jutang kumba ka judai banlong ulapan paru baka arpa kam shimla huni ya ka nikabil kabala menjur menta ka sngi namar ka jing wengno ya ka subsection pra jong ka section 5 kaba perking ya ki bomdei ki khasi ba ki di banlong shwa ki nong shong shnong halo khat saus nem shwa ba ki niyo ya ka permanent residential certificate Ulang pada kejungwang no ya kini kakendon kibom dei khasi tang hapo sansngi kilala banyo ya ka permanent residential certificate ulapan paru bakim isi ya ki weg jat benrio ki bawan nasyabal ka jella henai ki don ka hok ban te lakam ya kejungwan rung kethep khanang banyada ya ka jat benrio ka badang repat ulang ru ba ka arpa kam sim na long maujun thut ya ki isi jong ka pdf ban menjur ya kini ka bil henai ka pantang ya ka por banya thir sani shwa halor kini ka bil bat ki penpa ba ki don kam bantuat jimut na ki ro shampang jong ka an Akabedi ba kani ka VAB mo ba ngiyoi ba nakaliang jong ka PDF kita pass bet daka number umdei daka niya daka number umdei daka niya ba kajutang ti nakaliang jongi so ba ngikwa man penpaw ni biang sa sisin bangi dakwa palat ya kani ka village admission bill ba kadiban pass tenrei halor jong kitu ki clause ki subsection jong ka section san kawa kren shai kumno ban protect bat banyada ya ka jaj benriu ka jungi kat kum ka constitution jong gari India kabala bo bat ai ya ka lenti yangi ki bor ban thau ya ki an banyada ya kita ki jaj benriu ki badai ki shiru tribe ba ki jaj benriu ki ba kerpang ngi kren halor kata ya katu ke section 5 bat kabadi ke subsection pra kabakren ba unu ubrio ubawan syong hakasnong ubomdei ukasi udei ban don shwa ya ka jing syong snong ju uhang tu khat sausnem hadin kata ong suyo ya ka permanent residence certificate nau turang basno tenrei kumbala pas mene kalong la delete bat la wengno ya kata Badla ai banle kat bomon kabamut nakasi ka bankong wan man syong ha kasno kanu kasnong urang ba snong umla banong ba uni ure umpat syong umpat sa bal ngim itu apa snong kata kalong ka ba long clear ba badla dangi puli ya katu ordinance ka ba ka pumi ka government kalong bat hapo sansni la pimla ban ai katu ka certificate Pina ba ay ka jubab balik ma bana. Di beriu san si fin tip ujung long jubab kumno. Pina ay jubab kumno. Kani ka bang ibu khat saus nem. Kamdei ka bang nang kaliang jungi ka arpa ngi bat ba de ban bu khat saus nem. Ya kani ka ju khat saus nem la menjur da ka PDF mention nem ba pasin ka bil. Ngakwa ban ong hangi baki pajba ki bawan mentasi sekarali setai 10 ki ong baki keren syai ki babon ki pajba ki rang ba snong soda snong ki befon ki kmilenti tu ka bil ka bagi pas min snem ba ka tu ka bil ka badai ka original bil ka bagi la pas government ya ka tu ban pas ko pi pajba tum tip te hablek shas DSCA ne hablek sepo District Council ne hablek shalon ne department ne hablek suntup pai ba ki kwa ba kata tentan dala wai kata ka ayu ki bopli kita ki blayo jeng tip ki pun ki lapan pau ka jeng sosi ka jeng regret nakanya ka apa menengi lapan pau hang tu ba ngimla banyak menjur ia kena kabil ngi menjur ia ka jeng pas ka bil tamba ngi kren syai ba ngikwa ba kani ka bil kadi ban kuntup ya ka tu ka close ka badai khat saus nem
ya unu breu badai unuan khasi uam dei khasi bau nyo ka certificate sinong na urang ba sinong ni kuat ba katu ka close kam dei benja ndai minta katu ka ja kala ja ka close nama lapas mene house om dakania ba ka jutang ko mga ong mene ni lapas tang daki nomor maki kita kan rewi dan kat saw de minus 1% minus kini along ni dan setengah lah ngena yesong ini perkhat ke ka reaction nama mena ina sudah pok house untuk okay mentah kesung ini kim di benstu bakla bangi isi i gibri gubna sabar kani kadai ka tum ka right ke jongi ka balapin khamti da ka constitution jogari India bangi don ka hok bangin te lakam ye kibri gi bawana sabar hakai schedule tribe area kata ka de ka wei ka bangi di ben log clear hai kene inde bingi shule akul mar bangi isi buri bonabar khangar bomman dom de ka tasnem long em ngi ya ka kum constitution ka balapin khamti ba ai bor yangi kum kinong thawan bangin thaw ye gi an gi batamai kamdan e jing khang halo kani am kata ngadum pat ong menta te ka bari kata ka dobari ngin persang mengi kum kinong yalam soken amalapin khamti yangi kum kinong yalam mena kari ka dorbari ka jong ki ba yu jong ki dorbar snong te ngi polisian ngi di ben isu ngi yak kawang tai pod sponsor ngam panang banong ngin hab bangin find out ki kilat kilinti dakumwe haka jinge song lang jungi barokhat nang ta daw how to see bagi don ka meeting ngi panpor ndai bangilong mo juntut mo ya kani ka bill kata ka di banong clear ba ikipai ba ngimdai banong ngimlong ki mo juntut ndring ngi panpor bangin perkhat tang hangi lu kampat biang ngalak ilai kran lukhait mene po house kolong ba repeat biang gajo ngi hab consult ye ki legal expert ki senior legal expert ak ngayo jung percaya de mudai bisule entai mencukan ka bomon long bai mdai renta ngiri nong thau ai hab kan ka kum ka an tekan dai ka jubab ka long bomene khamdon jubab iru am ka kum ka an sulong bet nomor bet boot bet ka tu ka rukom de kam itana kani kan sengo banong banbu ka jingkli hakmat kipai ba barngin sai perkhat ke ikmadi banle nginum song klik ti nginum song thaj barkum ka arpa ngin hapan perkhat ban ya chokmat halor tanong rim manang yo khobor mta singi ti maneru ngidang khimi nanti bala da kadon ke jingkala kita ki close ndai kin kham kin bu pat let's see the sentence dan ki wording ka ba da ka ki delete no ka ta close dengan sio khobor mantan ba kila ya bulldoze ya da ka pas ini ka bil ti ngan perkhat ka ba hatam kai ko mani banle ha bade bani ka agitation juga ka ba hatam nomor kawi ka long ni ka original BAB ka yap ti manta pa kila amra da kani ngimpoi perkhat ba jingwan joki ka bor pat bakin warra pa da ka modified BAB ni kham khimi nanti kampoi perkhat kani ka long persa bagi kila yap ka jing tiblam ka song ta bakin yo ka bor kalabiang na ka bantay jongki do pai ba uyap